Filmovi. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Zvukovi dinosaurusa u filmu Park iz doba Jure su napravljeni od snimaka seksa kornjača. Činjenica broj 2. Preko 90% američkih filmova koji su napravljeni pre 1929. godine su izgubljeni, nema poznatih kopija koje postoje. Činjenica broj 3. Reč mafija se nikada ne pominje u filmu Kum, zato što je prava mafija to zahtevala. Činjenica broj 4. Film Paranormalna aktivnost je koštao manje od $15.000, ali je zaradio preko $193 miliona. Činjenica broj 5. Budžet filma Titanic je veći od koštanja samog Titanic broda. Činjenica broj 6. Bruce Lee je bio toliko brz, pa su režiseri morali da usporavaju film kako bi se njegovi pokreti vidjeli jasnije. Činjenica broj 7. Nigerija pravi više filmova godišnje nego Sjedinjene Američke Države. Činjenica broj 8. Filmovi s vremenskim putovanjima su zabranjeni u Kini. Činjenica broj 9. Film Gravitacija je koštao više od indijske misije na Marsu. Činjenica broj 10. Godzilla se može vidjeti samo 8 minuta u istoimenom filmu iz 2014. godine. Činjenica broj 11. Nakon gledanja filma Zvezdani ratovi, James Cameron je odlučio da napusti posao kamiondžije i da se zaposli u filmskoj industriji. Činjenica broj 12. Film Rocky iz 1976. godine je snimljen za samo 28 dana. Činjenica broj 13. Pre nego što je počeo da radi kao glumac, Bruce Willis je radio kao privatni detektiv. Činjenica broj 14. Dva glumca su preminula igrajući judu u biblijskim filmovima tako što su se slučajno obesili tokom scena smrti. Činjenica broj 15. Yoda, karakter iz filma Zvezdani ratovi, je modelovan prema liku Alberta Einsteina. Činjenica broj 16. Vremenska mašina u filmu Povratak u budućnost je originalno trebala da bude frižider. Činjenica broj 17. Arnold Schwarzenegger je plaćen $21.420 za svaku reč koju je izgovorio u filmu Terminator 2. Činjenica broj 18. Keanu Reeves je dao $80 miliona od 114 miliona koje je zaradio na filmu Matrix osoblju za specijalne efekte i šminku. Činjenica broj 19. Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp i Harrison Ford nikada nisu osvojili Oscar kao glumci. Činjenica broj 20. Jonah Hill je ušmrkao toliko lažnog kokaina tokom snimanja filma Vuk sa Wall Streeta da je zbog toga dobio bronhitis. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.